Še ena težka tekma, 5. zaporedni poraz, danes proti Gorici z 2:0. Kako ste videli vse skupaj danes? Po porazu v Kranju smo se uspeli dvigniti in po prikazani igri smo zaslužili točko, samo dobili smo taka dva gola, da niti sam ne vem kako, ampak če bo nadaljevalo v tem ritmu s tako igro, mislim, da bo okej. Še 2 tekmi do konca sezone, že v soboto vas čaka nova tekma. Ja, težka tekma, samo mi bomo šli v tekmo, da jo dobimo, da dobro odigramo, pravi pristop in upajmo, da nam bo uspelo. Filip Valenčič, 5. zaporedni poraz, danes ste sicer nekaj poizkušali, vendar ponovno ni šlo in na koncu zmagali z Gorice. Ja, mogli smo se pobrati po težkem porazu proti Triglavu in mislim, da smo to dokazali skozi igro. Žal smo si dali spet 2 gola. Prvi avtogol, drugi po napaki obrambe, ampak mislim, da smo s svojim pristopom pa borbenostjo pokazali, da smo šli čez ta poraz v Triglavu, ko smo grdo izgubili. 7. mesto, še 2 tekmi do konca in že v soboto nova tekma. Ja, čez 4 dni nova tekma, zdaj treba je to tekmo pozabiti in kakor pravimo, gremo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. Zdaj edino, kar nas zanima, je jutrišnji trening in gremo trening po trening. Spremljali smo trdo tekmo, na koncu pa zmaga z 2:0 in domov odhajate z novimi 3 točkami. Oggi abbiamo fatto secondo me una buona gara fatta di intensità e di attenzione. Tekmo smo danes odigrali tako, kot je treba, s pravilno mero discipline, pristop je bil pravi. Vedeli smo, da prihajamo k ekipi, ki je izgubila 4 zaporedne tekme. Danes so se želeli pobrati, ampak jim ni uspelo, ker smo bili na visokem nivoju in smo tekmo odigrali dobro. Ostaja pa spet problem realizacije, saj smo imeli precej priložnosti, a dali samo 2 gola. Tudi proti Kopru je bilo enako, oni so zabili goli iz edine prave priložnosti in tukaj moramo biti nekoliko bolj konkretni. E ha vinto la partita. Questo dovrebbe essere un insegnamento per noi, perché a volte i campionati si vincono anche così. Še 2 kroga ostajata do konca prvenstva, že v soboto pa vas čaka tekma z Mariborom. Beh, è chiaro che sabato abbiamo un altro impegno importantissimo che è in campionato, giochiamo contro la prima classifica. Igramo z ekipo, ki je verjetno že prvak. Normalno, da jih spoštujemo, so najboljša ekipa v ligi in na to kaže tudi lestvica. V tekmo gremo željo po zmagi, kot na vsaki tekmi in upamo na čim boljši rezultat. Squadra che è sicuramente la più attrezzata e la più forte del campionato sloveno. Po 2 zaporednih porazih ste se pobrali, danes zmago proti Olimpiji z 2:0. Ja, menim, da zmaga je bila zaslužena. Skozi celotno srečanje smo narekovali ritem, imeli priložnosti, držali žogo v posesti in zato menim, da smo zasluženo zmagali. Sedaj še vedno ostajate na 4. mestu, praktično 3. je že nedosegljivo. Sedaj imate še 2 tekmi in že v soboto z Mariborom. Ja, poskušali smo čim bolj pripraviti na sobotno tekmo, čeprav je časa malo in videti tudi, kakšen je Maribor pred finalno pokalno tekmo, tako da sedaj damo vse moči v prvo tekmo, ker ne smemo popuščati do konca.